baramukije mugire igitondo cyiza. Nk'uko mubimenyereye rero dusanzwe dukorana cyangwa se mutubona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, hari za YouTube, hari hose 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 murasanzwe muratuzi. Uyu munsi rero twabazaniye agashya nk'uko mubibona, turi mu iduka ry'amatara menshi, turi mu cyo bita advertisement cyangwa se kwamamaza. Inyuma yanjye mpereye iburyo bwanjye muri kubona hari amatara meza y'ubwoko bwose, amaporojegiteri amurika ahantu hagiye hakomeye. Kugira ngo nsabe kameramani atwereke rino riri hejuru, iri riri inyuma y'iri ngiri ariko rirahari. Ni wate 50, n'iri ngiri ni 100, n'iri 30. Utu ni utw'icumi nk'uko mugiye mubibona, hagiye hari amabara atandukanye ariko akaba yaka amabara atandukanye, aba yaka amabara yose yayandi y'amabara ahindura. Muri kubibona hano ngaha, kubibona iri ngiri ni rya rindi bita rya sensa. Dukomeje hejuru cyangwa se nababwiye ko turi gutangirira iburyo. Iri ngiri ni wati 24 ariko rikaba ryaka amabara ahindura. Ndagira ngo babitwereke. Urabona ko havuyemo umweru, hagiyemo ya yindi bita warm white. Muri kubibona ni wati 24, bayishyira kuri porofoniye, bayita pano light. Twagiye hano ngaha naho muri kuhabona andi matara meza cyane. Kameramani ndagira ngo naho yabereka. Kubibona yose amatara yose arahindura yakamubara. Ntabwo mwabibona neza ariko iyo bakumbuje ni amatara meza kandi agezweho arondereza umuriro. Twakomeje, kameramani ndagira ngo adufashe hose agenda bitwereka nayo hejuru uko bimeze. Niyo atahindura ariko nta kibazo, nabyerekane kuri kamera babibone. Ngira ngo muri kubibona hano ngaha uko ameze, nayo hejuru amaresitire agezweho y'amarete. Ni karibu iyi teko ni ya kangahe? Ibi nabyo turi bubigereho mu kanya, ndaje kubwira. Twakomeje ibijyanye n'amatara, tuvuye muri urukuta rw'aha ngaha tugeze mu ruhango, hari amatara menshi. Ubona hano iyi ni bayita plafoniye ariko ikaba ari akasitere, nayo ishusho kinini. Abantu benshi bajya babishaka ariko ntibakunda kuzibona, zino bakunda kuboneka zino ziri apara. Ndagira ngo rero mbabwire yuko twebwe twazizanye zihari, zirahari. Karibu mwihute zitari zashira, muze. None dufite aya matara menshi, ngira ngo ni amatara agezweho ushobora gushyira muri sekariye. Ngira ngo muri kuyabona kuri kamera, ayo nayo arahari, twarayazanye arahari. Ni karibu rero mwihute. Tukaba tubafite n'aya dutara duhindura amabara. Tuba dufite ikirahure kandi ngira ngo abantu benshi muri bisi baradukunze. Ni karibu rero, muhawe ikaze. Tekinisiye, bino hano ngaha wereka niwe ngira ngo wesitaye amatara, uzi ibyiza byayo, uzi n'uburyo bwayo,
uko ameze, n'umutekinisiye ufasha kwesitara amatara, azi no kwesitara amashanyarazi, n'umukeneye byose yajya bibakorera. Bamwita Habarurema Jean de Dieu. Uraza kubaha kontakite ze kugira ngo nimugira icyo mukenera mujye mumubaza, cyangwa se muduhamagare nimukenera no kwesitara itara runaka mujye mutubaza. Bafitiye kandi n'ibi bintu ba bantu babazengereje kubera umuriro, ikintu cyagufasha ukabasha kumenya umuriro yakoresheje umeze ute. Kanze mbereke ukuntu kameze. Batari bakazi rero bakita mubazi cyangwa se sukonteri uko wakita. Numva hari abaza bambaza ngo sukonteri cyangwa se mubazi. Ndazifite narazizanye nazo. Ngaka kugira ngo muri kukabona, mubanguke rero zitari zashira, zibazigura byihuse, bwangu mubanguke muzigure. Zino ziri digitale, abo ni abakiriya muri kumva uko baba baza rwose, abaza bavuga uko bishakiye. Bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'amashanyarazi, amadijoke kuyabona hano ngaho hose. Ajeri original wayimenyeshwa n'iki? Oya, uje muri The Pro Hardware Limited niyo bakubwira ngo iki ni original. Abenshi bakunda kubyibazaho, ariko je dukwereke nawe uburyo original bibiri birahimye. Original uyireba yaka kuma gafata muri cooperative. Ntabwo dushobora kubereka niho karebera no ku buryo yisizo na telefone yawe ikwereka. Urayisikana ugahita ubyerekana. Niho original. Twagiye rero tukaba tubafitiye n'izi nini zazo, amasosantura, amatrande, icyo bita ni MCB mu ndimi zabo, ngira ngo barabizi. Muri kuyibona ya sosantura, amatrande arimo hose arimo. N'izi tukabagira n'izi za cinti, nazo ni nziza, za trande z'imyanya ine. ariko amatara ni meza. Tukiri ku bijyanye n'amatara dufite byose, ariko ibintu byose waza ukabihasanga. Icyo turaje ishinga rero ni amatara, ibyo wakenera byose muri The Pro Hardware Limited. Insinga z'amoko yose nk'uko ubibona, iyi ni Alpha Cable made in Rwanda kugira ngo duteze iby'iwacu imbere. So muri kuyibona ni Alpha Cable. Bafite n'izindi kandi nazo, izi za energy n'izindi n'ubwoko bwinshi bahari tutabashije kuzana aha ngaha, ariko nuhagera uzabibona. Ndagira ngo kameramani ahindukize inyuma ye yerekane amatara ari inyuma ye ukuntu ameze. Kameramani ukore neza nk'umuntu wabyize, werekane ayo matara. Ubishatse bitambuka imbere mbereke uburyo itara n'ibindi wabishyira mu nzu iwawe, umugore yahagera cyangwa se undi yagusura rwose yamwemeza. Amatara arahindura amabara nk'uko mubibona, arahindura yaka ibara ushaka kugira ngo mu kubibona yaka ibara ushaka. Mwabibonye nawe hejuru ngira ngo kubibona amatara menshi y'ubwoko bwinshi ukeneye. Tubahaye ikaze rero muri The Pro Hardware Limited. Ushaka kudusura kanze tuvuge ndeba, ushaka kudusura cyangwa se kuza kureba izi product cyangwa se ibyiza by'aya matara, wadusanga mu Gakinjiro ku Gisozi ku nyubako za Coca-Cola, umuryango w'182, ukabaza ngo muri The Pro cyangwa se kwa Richard ni hehe.
tubahaye rero kontakite uburyo mushobora kutubonamo ni 0783409097 cyangwa se ushaka kutwandikira kuri WhatsApp 0788422378 nagira ngo umutekinisiye ubyesitara nabo bahe nomero mumukeneye bamuvugisha. 0782822347 iyo niba no kuri WhatsApp. muze tubaha amatara meza y'ubwoko bwose, waduha akazi mu buryo bwose ukeneye na DB nayo twayikorera kugira ngo ugire extraction bitewe naho ukora, haba kampani ufitiyemo isoko, haba hari ikindi kigo runaka cyakubajije DB ushobora gukontorora ya nzu yose utiriwe ushyira ama confidentiel ku bikuta ahantu ushaka, ahubwo byose bikaba biri muri DB. ahandi hantu ushobora kutubona ni kuri Facebook Uwizeyimana Richard, ugiyeho wahita umbona, ugahita ubona na products zose ziriyo, uburyo kwamamaza bigendamo. Ahandi wambona ni kuri Futures Net 7, hari ibikorwa byinshi, hari amafilimi, hari ibintu byinshi tugiye dukora. Ikindi ahandi wambona ni kuri TikTok The Blessing Show ya 2022, The Blessing Show 2022, aho wahita uhambonaho naho kantaginga cyangwa se kamflowing. Murakoze, turabashimiye, mugira amahoro y'Imana. Ni Richard wa Mungu wanyu, Imana umugisha. Bye.